wanashwa hatu walula hawinji awinji karati mwana mme huenterese huena mrumshi harima 100% ya wakomo deja 40% wasawarandi hawandu washi wajirenga wao karati mwana mme huenterese huena mwana mshe na rungu ambizi wao wafanya zendula huarumaze sali meata abani zitobya ambizi no do zifanya daho gotsonroba vunyima bala wela wahazi ali hundu warengelo hoteli wanjia mrume na mrume watsanganyango atsinguliza mapampo meata pampampa ibabo mpampa paduka beshu hindi yawa mafenesi na mafenesi yanda yarema nao yevuzia Maîtresse. Elengas Janua, Elengas Januaz. Grand-père, haina usiku ngapungamia wana wa Komor. Wangamia wa hafa haina usiku katingufa wana kumena wana 20 kazijamrinditsa ya sisa ye drapo. Shazuni pyabo grand-père dasirazi tonga siriwe rawe mapesa. Ebo mtsovu razi ngari joka karitoa mapesa radirikize famizatu. Njaba mtsiwere sha aimana watawa uhindi. Kemana watawao harumayensi waterorize wao watusoma kutwama ya maisha yabo wana wa Komori ngwa kaunti yo Komori warende yabo na mwaswime nyinde mwatie paniko wana wa Komori watawao bobo jinrubi. Tout ça c'est pas bon. Kande heli ya mtsovarazi haibu toujours ngaibidi wabaki ho masiwani we mtsovarazi miti mtsovarazi laisse-moi tranquille wallahi shewa uzawatu humarazi sengwizo zokoli imano ajokono maradhindi dabona wafanya wa uzawa humuradhi tsamba ndrabu kamila minjo demission basi grand-père wambi wabaki watirohe hobohoni engwa nzorire nsize famizatu tsena zife mabinda atijao hai angwa tujofa bure daborono riwabesha uze robo kume wajita paliye batsoto maya kadhaliko wakatiri jowaransi hewe enfaleo sindofa maudu izoma decide ngama nzo wa Komori waransi wa harumayensi wo msuba wenda mno wafariki dunia onti pia ya arudhi bakike hani yewe ngarjo ufapie kadi namna inu entinu ifu wenye entinu ketina walezi nabo natana juste ebo no hando hazi no mewa no hando hazi wachikoja warande wando haza haho yayo mayayi ya misense hebwathi manazati mutse grand-père shanjba bizangwa urudura jay aba bone politique atlanzia nemu haida ule ni politique hindi politique ya msajaja ya mariage pour tous ya mwanamshe harima mda wa mahamine yabo kama mda bioni mromengu jwa tsamro mshata kana humunda sababu ngonga juko kanzira ukabona nasho wonjira hana siwana ume na rumro mshenge mwinji hata rahane zensuna za hezenda zikuka mnyileni me himeranz ay manartu joko persa hindi relezeno oka mwanamshe ngondo ya liberewa ya juwe ya kena mwanamshe Tout ça c'est pas bon. himeranz abanongo atsanganya hana wadorenda wadotsanganya mabaja kwa mabaja nazimuna mswamihini kamtsubenza subhanallahi wa Komori watsanganya nao ibabu ngwajoko dofanya pati na panongo ya dunga yabo juste ilo paja na paja litsinga la remana pasikena ukerin hali miezi ngulu nitipala matsa ngwendo watilo haruma yepoza me ata grand-père au hambaje abo harima mda mahamine mitsanuban mwanamshe ngudojo ulo la mwanamshe yawe yoti haki fais attention kama mda bioni kairi mratoswani kansoro rahani makalima wayatekeleza yesu wanaume kajoka urudandabi banu 2024 mwanamme ngena liberte lera riloni yoyino harima yentsi ulolo mrumme hamandaye hatruma tengwe haunjili ya tengwe no tsineli uskarna ukarat bahi mwanamme ngumbizi wana mwanamme Komori yabo ata ibabu dore matwarabu hauje wartengu dore matwarabu hama mwanamme na mwanamshe wambizi wao na mjuhe si wanaume wa Komor parce que sindir joka ula hasara sindir joka maperda wanazioni wadazangwa mnaoze nongo hizo haruma daula ya Kiislamu na ukwatu somese serikali ikaundo ya lazimu ikendo ya handa ya waalimisha bahinga mjo nomba abantu urenda uyaboze nongo ena mnazijuda wana kabati itendo ya jiro hama urenga mrumme hamandae me ata aba no do parisanaje olangene hawara mwanamme hamandaye ko bavuni no tsineli uskarna ukarat me ata grand-père mwanzorongowe okay tiende aiza huimisabo hindi Bon, eshani mistabanu tirongo zinji bwana ama. maranzi abavonenga tabenu kindi swafi badi mpenzi abe kanu pamaha goshelo kutoshelea tsamba kama kini okay tiende hapa nukweli maana kweli mtu hamlo la hindi Kani mwambioni ka célibataire yo muhimu. Pourquoi? Maana ya mwando ndungu jemnenro hewoi. Okay eba uongo mziho ya tijorena Ya tirengwa ikura nsimba be ya haho ya vili mndu katuparanga wenda hubi ukandabi jau nyezi munari puenezere tombembi ikao ngamlalo tabirini neziona me ata
baba ndi manazi ni pia hindi Zirongozo zonti pia mrungo clair. Pourquoi? Kabati nungu mru atozifanya bala kama mge celibatere. Kukaze tamangi zonde mevu. Mana mru katina mru wa mzia. yani kwa nini hokonse wajo kurudunga bana kama wajo shida wa hele wanzo wambi Afu bwana ama tafadhali. Chaque jour qu'on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. Voilà. Wallahi nsi ya Komoro ngaijua ndi hansi ya Kiyahudi a 100%. Tanga mjojuzi sa sual. Aina al-Islam fi zuzur al-Komor. Grand-père au ndo wangu ambutuma ungejuka urengwa Mrati jidane no kangu fungo tumu ya swani nza zabure. Mrati jidane no kangu joswali ya nyame ya kazo sobonsi haswala itojo rengwa. Mrati ya wende ya mhe hakanti mwana mme hamada ye watingo tola na masuzi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sinuka barua ni mwerenya ndo kanga mjihunda au pari. Ngabo wanao komo ribka ya wajahanti hausahidisha ze barnamaji za hanyu ze kursu za hanyu msitabiha ku. Haukana mdugu jabaki hahe ya pare. Yerumba yindu hahe. Je de hali ngawo ha ngorga telefonu pare kurr tukota hamhogo ndovi wewe atanku nere ngawenda ha 95 pare okay harma 24 heures ekole ngoju waswili ngoju kufanyaje sazino ze prigizo ban hoshido wa paris des numéros bilizino pour l'instant ngamnongo ze numéros zino mapare wajuja hanyu harma 24 heures ngoju pashaza koli oha bahi tatwakati udwe tabiha na shario mwenziani hale